Kawai ni gising kabla pelilat pelilinti ban penyok kam yok jam ye gisamla ka Aide at action kabana umsning riboy menta kasni kala Pynkup burom ye ki kat tu kat ningut ki dekot jangka ki belasai ye ki sap ki pong hadien bikila pyndep ye ki jingkai jangki nakate ke jaka. Kat kum ubah hilarious Shillong Network Development Manager jangka ni ke Shlem ulai tu ye ke jingteri kam ke jangka. Ke additional DC jangka riboy district ke TK Sangma kala saham ye ki certificate syekini ki samla bala Pynkup burom. I also congratulate all the students present out here who are going to receive your convocation certificates today. Whatever you have learned in this training, you will be able to develop yourself. And you should utilize the skills for the betterment of the society and for your own benefit. Ini ke center mi ai training nak samla ki bela dropouts nanti ki bom ki ba kam wan long yang ke ba kam tuna but ki samla ki bela dak class name Shillong kata adu like system te ini ke center mi ai training ki trades ki bede but ka fashion designing and tailoring, electrical and house wiring but ka beauty and wellness te kini ke training ka dia free of cost kemudian siwi ki nak samla ki bakwa panwan ni ke training te anda ni nadep ke tu training jongka jongka ni ki trades ni pha ki live banai te ni pha ki kena ba kinlen yang ni ke OGT ni on the job training bakin your experience ya ka kam ni pha ki syaki dukan ki baki la de training ki la de training jongka sujai te ni pha ki baki dukan ma sujai kena makin yo itu ke experience jongka kam ke te anda kila dep nong to UGT bagi orang si benai te ki don artli ki benta bagi samla ki don ka scoop no ko we le se ki la ban tray ki dukan ki ba per ne ki la ban apply ki kam ki joki bat ke ba bat ba kham khong san bagi ko ban promote kalong bakin la bakin sedang ban sang ha le jongi kam idam ta kanero idon kenya ka training mo kenya ka ADP entrepreneurship development program te hakane ka program hakane ka training part kada si benai ya ka bangi ai ki samla jingi kai ba kumno bakin la ban sedang ban seng ma jong ikam bat kumno rom le se bakin sna ka jong ka business plan.